به هزاران اسرائیلین هاوڕەگەزخواز بەشداری شاهیەکە بە کۆمەڵ بوون لە تەل‌ئاڤیڤ و داخوازا مافێ زەواجا هاوڕەگەزخوازان کرد. We can come and say, look at us, we're here. We need our rights to do whatever we want. ام دبیجن لما بنیرن، ام لورن، ما پیوست به مافی خوهیه وک هر کسی کی و وک همو اویندارن جیهانه. ام وک ونه تشتکی جیاواز دنافبرا مدنینه، ام جهف حزدکن و همان حسکرنا ویا، او مزنترجی جبو ویکی ام لورن. ئاهەنگا ڕۆژا سێشەمێک و شاهیەکە نەفەرمی بوو پێک هات بە 23 جوتن هاوڕەگەزخواز و دناو کەس و کارنخوا زەواج کرد. It's really important for us to get married here in Tel Aviv because ji bo me giring bû em lê Tel Aviv jiyana hawsergeriyê pêkbînê ji ber ku malbatên me birin û ji bo me xweş bû ku kesên nizîkî me bejdar bin divê roja taybet da. هەر ساڵ برێڤەچوونەکە بناوێ پراید پەرێد لە ئیسرائیلێ برێڤە دەچە. ئیساڵ بریارە 14 مەها شەش ژمارەکە مەزن یا خەلکن دەرڤێ وڵات سەردانا ئیسرائیلێ بکەن و بەشدار ببن. لێ divê demê da aliyê siyasî İsraîlê di nêrîna civaka hevregezxwazan da paş ketine û wan qebûl nakin. Partiyên Cihûyên Ortodoks lê dijî hevregezxwaziyê ne û dibêjin ku ev yek li dijî olê cihûyan e.